Assalamu alaikum. Ada miharu divei rajyaga mi guna miyar hohalaga marwe Italy ge research team ge kantami wani adi mihataran arataka befa duniya ge tafat kan kolta gadi muri duniya ge samal kan emasale kan miyadu ingato mi focus kore fawa mi maruga hadisa gotuka dayu maruga hadisa gotuka divei rajyage mi miyar ke nuwata miyar hohalaga masala wege gossi mihatana mi masalaga hama news takun gato social media mes aduwa mandani tafat speculations ta ilmi visnuga macca binako eki vis mihun hama koramanda ilmi theory ta megotum faha kollebe by theory ta ngeba kamuga mf tama mes gato mi et theory mushalafa faradaki Italy ge underwater in hyperbaric medicine ge ENT specialist adi society ke president Dr. Alfonso Bologoni ena bunefawa mi theory ki Venturi theory ge to Venturi theory ki hema ge to mi berifawa doctor ke tereng me oy datur kuraruga e ofede kinetic energy ki suction pressure ofede gen e oya ki ka hohalte damagen kama buna theory demi gotum faha kolleve ingato eme mashhur theory ki Italy ge me hospital kamawa hospital of Verona ge director of pulmonology ya pulmonology adi department ge has specialist pulmonologist Dr. Claudio Micheletto hama korevi me theory en ena buna gotum memehu marwe fawa kaman ena gabul koreve ne ingato oxygen toxicity nota hyperoxia ei oxygen vihavun ingato oxygen ki ahar me nevaluma beenwa muhimu ge enu lebiche nama marwane namas e hunnanje mimbara woren macca gosiya avas insana marwane miyami keni oxygen toxicity no oxygen we have oxygen ge partial pressure 1.3 atmosphere absolute over macca gosikama banyam abadle senaya mi oxygen we have wata acute oxygen toxicity muscle wata central nervous system oxygen toxicity muscle dimawane mi muscle dimawana bodati masada ki ena ga daluga phenomenon asar kurun adi af hormone ga mastan control nawa gota ekoi mikuta teligaton nuwatta muscle twitch adi hashigada kolliyaka bar ganden ara hifatanu lebe kala conversion kadyo miya ku me wagota ki oxygen cylinder ga regulator ena anga netti ena niyawani kadan araguweke kamu gengato faha kollebe hasen opinion ki Finland rajyanga me team driverunge hase teamuge terek hemene scuba diver sami pakkarinan ena faha kura bike era pura gotum e dati undagu hohalen etanan emi wadefawani ekama benu kura firma benu kura technical diver kanwata cave diver ka benu kura samanu hipaga non kama bone ena me video ga bone fawa wahaka mege turumes adi etaken geto me tafadu theory taka conspiracy theory ta midani social media ga di duniya ke ke badti news taka hama ko shair kuramu megoton geto me waha kollebe anet theory ki daiwala network bank ke CEO Laura Maroni eguna geto sand bank theory eda be gunagoton me prothame geto me mayor hohala badegen aro ekolun ingato me adikan libe den prothama chamberun mayor hohala ge prothama chamberun dewan chamber wade dewan chamber ko tedega tibe fa emi hon gato beran nukonna bediruga timwal chamber emi hon me wade woni wade fa emi hon den nukonna gato badadaru ko me prothama me dewan chamber ge me dewan chamber timwal chamber bude hisabuga huri telephone wade sand bank egen gato me sand machangara sand wall illusion theory ingato menu kutimegos kitamme ingato theory takendo ko mejje wima medu ahorengas ahorenge theory hissa kollana hitanige pulmonologist specialist me burani ingato me ebeho marwefa me wani hyperoxia ge sababun kama yawni oxygen bihomon kama namawe singato me fummina emeho diama protama dimawani oxygen toxicity non ege kuriga ingato nitrogen narcosis nuwata nitrogen lega terega ginawmo mi ufade vihavun ufadi gendane
mifada kame dimawi makihetwani mifada kame dimawi ma miha ingeto magmati ka rabo egen duwa miheke cycle duwa miheke ena khate ke tafaten Wondered why scuba divers sometimes see strange things underwater, like girls dancing, or even start acting a little weird. It's called nitrogen narcosis, or as divers like to call it, rapture of the deep. But what exactly is going on? As you dive deeper, the pressure increases and the nitrogen from your air tank dissolves into your blood and tissues. Once it reaches your brain, it starts messing with your nerves. The result: hallucinations, goofy behavior, and even poor decision making. Luckily, it's temporary. Just descend to a shallower depth and the nitrogen levels drop, bringing you back to normal. To avoid nitrogen narcosis, stick to your dive plan. Don't go too deep, and if you're exploring greater depths, consider mixed gases like nitrox. hypercapnia ki ingeto me negative gonna me carbon dioxide ko member mativegentu then me mikam mediveri vedane sabaki emihun oyege jigen etano nunukume vi emihun oyade ko nukonna masege kura kamanya mon hashiganu ke kasshatu physical ingeto me strain ituru wegen dane adi nevallu avas wegen dane ehin kamanya mon me carbon dioxide ki ingeto me dense efumenuga itura dense wegen da gehakka wumu hypercapnia me ufedi ega sababon ingeto miha me wanu wanege andor bila me naatakan ega sarko kandota kevegen dane pima mige ingeto bawor yekitaken ebori den aharmennen me mms me kabul kurani mimi homi maru ingeto mitaran me egashige ma samanu rola diyamakama adi me dive team ge memberun aba gune hobe emihun bele kuri cylinder ki efada dive kan egashige no cylinder kama ei 12 liter ge ingeto compress dia ei gudurati gas efada cylinder ekkama me adi cylinder ge gas soni busu kama bai dosagu ga ebadi munde namas me suwala ki me ingeto me die ma apodo ingeto me un keva kabesno ingeto me hon dive kore me dia ma apodo fun keva kabesno hohale kabesno bai me dosagu ga rajya ga bai tevaro ingeto me mier hohale ki waran rokkaate hohale kama complicated hohale kama monaru ingeto me prathama champion devara champion midangin tunnel wata daktu ke teres me dushta warka photo prathama ingeto me hohala structure be hotu share kore me sketch diagram ga nota me sketch map ga ingeto layout ga me wani hohala ga muri digumela ga dushta pansainga meter honna kama adi mitanu ingeto dive ko patibi by mashhur diver was babone ni ma bodu rakkaateri ingeto me hohale nu kama adi divehi rajye ke singa mashhur diver ga babone mitana 30 paapte man dive puri me adi by master me se babone dimanna me se tana ka dive ko hedi me ma rakkaateri ingeto hohale nu ne ingeto me haru me hohala ga me structure me duga singeto news taku ga social media ga pahekka hayekka ingeto me plane ta pure hotanga ba me share koro monde prathama rajya ke me prathama nohekka ga wa bodu nohekka me dive team ke sketch kam ga share pure echa bahum ge to dive team we finish finland ga dive team me emi maseke nimma ena ufeti video ka scuba diver me cave diving mastering special super specialist ke puru me baragalwane ige to cave diving ke ena ga video ga ena burani dakkani ehin khala ngeto me hohala ga structure ehme mitara ko sakkai ki coach kam vesnege den aharu men ngabenge ngeto me fitness ke teamon emi hon video ko ka den me first kunte ngeto me dai video nakali emme first madlega first de karona bange wikkade men ko sahara men ngabenge ehme ma dai team was biharu ngeto me masala higamun daruga me masala ga bodu jinai ta hobi je koramun daruga emi hon ngeto me video ta kawahat opinion ta demo me ganda namas me kamu ge hemana professional me ho me kamu ga baari farata ka sarkar ta ko ingeto me masala ga jinai ta hogi gen hinga manda ga tafat opinion ta diuma ki me masala ingeto me ne ta hogi gan nufuz forum kama ni duniya ga horiha me mas kabul qurane criminal investigation danna mi he vejjamo vema tafat inget jerita midani ingeto me abra den no mes me dive lat network mes hama koramu
wima ahorenga theory adi nenye ki no aharenga be conspiracy theory was me kamuga conspiracy theory ingato me theory taka adi me for the maruta ku ga ingato me speculation taka me echsaki divhe rajya news ku ga gina shair ku ara echse beslo minimum ka ma ki ga to tafat ilmi theory to speculations ta opinion ta adi me conspiracy theory was adu hadama ga horenga facebook me follow करते थे वो कहते हैं यार ऑनलाइन वाला कहते हैं मतलब पोस्ट करो वो वीडियो तो मैं पब्लिश करो हम फोटो तो पब्लिश करो हम इनका तो नोटिफिकेशन लिबे वड़ा करना वाले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू